Bishop Sheldon Mwesigwa ahireyo kwaburoku wabire nabwa n'abana abarukutunga obuhwezi okurabira mu scholarship ya office ya Bishop ahabo burebezi bwa Ankole aha kanisa ya St James Cathedral Ruharo kureberaho kirungi barike kugira imico mibi araho abana bamwe batungira umugisha bwo kutunga obuhwezi kandi bakabukozesa kubi ukashanga umwana yazo marwa cyabari yo mwishikiyori baba mutwika kandi ubu yatungira umugisha bwo kuza scholarship ya Bishop mwareba n'abazira bamwe bantu basima abwe kintu kirungi kikoruzirwe omagara gabo nabwo icyo nitero muranga ngo tugira abana bitwahwera ombyaroko wori omuntu oyino kumukabarhanga kwebembire oyine kakasente kawe kaza kuba katari kingi obundi abana bawe bakashoma baheza ozo mwishomero buze omwana urukukira abandi no Bishop ayahanangiriza abana aba okukoresa je obuhezo bahirwe kandi ko baraba babireje bayambabo abarukubi scheme ya scholarship eyambera abana batakwebasa harimo abana bingi abakuba batine bwekoro bamwe bakafero abazire babo abamwe beyina abazire babo konkati bakwebasa mbwenu konkana bwo ntureba abana bakubani bakoraje nyensi abararabemu bakijo bundi bakakwata umukono abandi nabwe ntwantu beba hanangereza mwe bana mwe kumuruba mwarabiremu nimwe kandi mugaruke nyuma mugira abandi abimwakwata mukono. Reverend Canon Agasha Muhezi orukure byo bwegese ahabo bureberezwa Ankole najano bakwatara abana barukurenga 250 on program age. Tina bana mushanju abamazari university tina bana mushanju abamazari tashare tina bana mushanju mu university kandi tina bana mushanju nabo mu tashare mu secondary schools tina abana 192 kandi project yitu hati umwaka tuza kugishumya ku Gitom primary school babana abaganyiro mbasareji basimiro bureberezwa Ankole ahawo kutahe encourage eyibaru kugira ngo ebayambere cyango okwikahibari ombyo bwegese ni nsima mnonga diocese abo Bishop scholarship okutwataraho itabatara kwebasa kirungi tugisima mnonga ikoze mu gwamani ari abantu bona batari kwebasa konka bakubasa kubamba kundo kushoma eyambere munonga abantu binji umwana n'umunako mu Ankole diocese na binde bitweka mu Uganda yitu cyakuba abantu abindi kugira ngo abazire ubona mu bamwe basananga nukwe no basa kuba no yebasa konka wabona scholarship nayo tukajanga cyakuba nehera abantu munonga Gasha kwa Abdukalim Sengendo.